Mwaramutse, reka mbifurize kugira igitondo giherekeye tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu. Tuje mu makuru yacu ya mbere muri iki gitondo, reka mbabwire yuko ibintu bitameze neza mu nyeshyamba za 23. Mu ijoro ryakeye ahagana ku isaha y'isa 4 za nijoro, amakuru twashyikiriye nuko inyeshyamba za 23 nyuma yo kuva muri Kipesa, ubu noneho bari barimo baragenda bava mu bice bindi bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru mfite imbere yanjye bigaragaza, bikavugwa yuko bari barimo barava mu gice cyitwa Runyasenge berekeza ahazwi nka Kayiniya. Ikayiniya ahangaha ni mu cyerekezo gikomeza cyerekeza Kanyabayonga. Hari ikibazo cyo kwibazwaho gikomeye, ni iki kiri kotsa igitutu bano bagabo bakaba barimo baragenda bava mu bice nta ntambara ibayeho, ntawe basunitse, ntawe bakomye, cyangwa ni ya repuri strategique yabo nk'imwe bakinnye muri ka gafilime ko muri Uvira, bakagenda bakazenguruka inyuma y'umujyi bakagaruka mu birindiro byabo. Ibyo nkuru turaje tubirebere hamwe. Ndagaruka kandi n'ubundi muri izi nyeshyamba, amakuru adashidikanywaho byamaze kuba confirmed, umugabo witwa Colonel Buyoyo, uyu nguyu ibyo byamaze kurangira yarishwe. Ariko amakuru ahari nkuko bari bavuze ko Imani Nzenze ari we wamwishe, ntabwo ari we wamwishe, ahubwo Imani Nzenze yamwishe ku itegeko ryatanzwe n'umugabo witwa Budowe. Ibyo nkuru nabyo ndaje mbibabwireho mu buryo burambuye. Ndava kuri iyo nkuru ya Budowe ndetse n'izo nyeshyamba zikomeje gukocagurana, barimo bararyana umunsi ku wundi. Ndahita nerekeza mu mujyi wa Goma, aho Report Without Borders, ngira ngo uyu ni wa muryango w'abanyamakuru batagira umupaka arya. Muze kumbwira neza Report Without Borders, niba mbivuze neza, uyu muryango w'abanyamakuru batagira umupaka bamaze gutangaza yuko mu mujyi wa Goma inyeshyamba za 23 mu gufunga abantu zirimo zirifashisha amakontineri agiye ateretse ahantu hatandukanye. Ibyo makontineri turabigarukaho n'aho agiye ateretse. Iyi ni inkubi bayikaze cyane mwe mwese mugiye kubana natwe. Nkuko nari ntangiye mbibabwira rero, reka mbasabe kugira ngo namwe muze kudushyigikira, nyabona mudutere inkunga yanyu mukora like, mudutere inkunga yanyu mukora share, kandi ubaye bwo bwa mbere ugeze aha ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe. Reka mpere kuri iyi nkuru. Ni inkuru yamaze kugera ku binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Abasirikare ngo ba RDF na 23 bari kuva ahazwi nka Runyasenge berekeza ahazwi nk'Ikayiniya, mu cyerekezo aho bagomba kuva Ikayiniya berekeza Kanyabayonga. Ikibazo kiri muri aba bantu ni bwoko ki? Nicyo kibazo kiri kwibaza. Biteganyijwe ko muri Mata ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 bazaba ibihano by'Abanyamerika byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ikibazo cyo kwibaza rero, ese bano bagabo ko barimo barirukanka gutyo, ejo mwarebaga video za Kipesa batonze umurongo bameze nk'intozi ziri kwimuka mu mugina. Ikibazo kiri kwibaza, ni ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baratinya, cyangwa hari indi mpamvu iri imbere muri bo? Dore yuko n'ubundi imbere mu bayobozi babo bakuru harimo harakoramo ikintu cyitwa gukocagurana, barimo bararyana bameze nk'imbwa zirwanira mu magufwa. None aba nabo barimo baribazwaho, cyangwa ni repuri strategique nka wa mukino bakinnye muri Uvira bahamagaye ikinyamakuru cyabo cya Al Jazeera, bakagenda bagaca muri rompuwe bakazenguruka inyuma y'umujyi, bakazenguruka mu mugabane w'umujyi, bakagaruka bagasubira mu birindiro byabo. Iki kintu namwe muze kutubwira. Ibyo bintu nabonye abantu benshi babigarutseho bibaza bati, aba bagabo ni ubuhoro? Ese ibyabo ni bizima? Wowe utekereza yuko impamvu yaba irimo iratera ibi bintu ari iyihe? Ntegereje commentaire yawe. Kuko uretse no ko barimo baravamo, indi nkuru mfite ahangaha ni amakuru avuga yuko muri 23 kwikiranura cyangwa kuba ubwabo bakwicara bagakemura ibibazo mu buyobozi bwo hejuru byabananiye. Ibibazo byo kutumvikana imbere muri bo ubu biragaragara neza cyane. Nyuma y'igico cyangwa mbisikade kitagenze neza muri Gashyantare 2023 mu gace kari gasanzwe kagenzurwa n'izi nyeshyamba, umugabo witwa Colonel Buyoyo yakuweho ategwa igico, ariko Imana imukingira ukuboko. Icyo gico ngo cyateguwe n'abarwanyi ba 23 bari bayobowe n'uwitwaga Colonel Zimurinda. Colonel Zimurinda uyu ngo akaba bari hafi cyane ya Budowe Ngaruye.
bisobanuye ko Zimurinda na Bodowe baba babiziranyeho. Biyoyo rero ngo yasohotse muri icyo gico yakomeretse ku rutugu, ariko ngo abarinzi be babiri bahasize ubuzima. Nyuma yo kuhava rero yakomeretse ngo byarushijeho kugenda nabi noneho, kuko ubushyamirane bwariyongereye, kubera ko yanze ngo ikibazo ko gikemurwa imbere mu mutwe w'inyeshyamba, yahisemo kwihorera, bityo nawe atangiza intambara y'imbere muri uwo mutwe. Amakuru akavuga ko nyuma yaho yahamagarijwe i Goma na Koloneli Nzenze kugira ngo baganire ibibazo biri inyuma y'icyo kibazo. Nyuma yo guhamagarwa n'iyo nama bakoranye na Koloneli Nzenze, umugabo witwa Biyoyo yahise aburirwa irengero. Bisobanura ko muri 2023 amakimbirane yo hagati yabo akemurwa biciye mu kwicana mu ibanga. Ubwo barimo baricana mu ibanga abayobozi bakuru. Ahubwo nkibaza ngo Koloneli Nanga aracyakora iki? Ese Bertrand Bisimwa arakora iki? Aba nibo ba boss nibo badakorwaho, cyangwa nabo bababikiye umunsi wabo nturagera? Nuko bireba rero. Nuko uwanditse inkuru arangije aravuga ati ngaho ubugingo bwawe buruhukire mu kajagari, iyo ukorera Sekibi niko bigenda, iteka nta cyiza cyakugeraho. Ibyo bya Koloneli Biyoyo, Bodowe ndetse na Zimurinda. Ubwo bigaragara neza yuko hano harimo diro y'abagabo bagera kuri 4 b'ibikonyozi. Uwa mbere ni Koloneli Bodowe, ni General Bodowe, uwa kabiri ni Koloneli Nzenze, hagakurikiraho Zimurinda, hakazaho noneho uyu nguyu witwaga Biyoyo ariwe bamaze kuri gasura. Bya bintu nababwiye nti narababwiye mu kwezi kwa gatatu. Mu kwa mbere ntibariye paruku, mu kwa kabiri bakarya kwikiri, none mu kwa gatatu baniye Biyoyo. Muratekereza ko uku kwezi kwa kane bazarya nde? Reka nikomereze. Kanikomereze namwe muri abantu bakuze muze kumbwa muri commentaire uko mubibona. Mvuye kuri iyi nkuru rero ya Biyoyo, hari amakuru yandi arimo arakomoka mu mujyi wa Goma. Nk'uko umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, The Reporters Without Border, wagaragaje ko abantu bafungiwe mu mujyi wa Goma, harimo abasivile n'abanyamakuru, bafungirwa mu bikontineri bidafite urumuri n'umwuka mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba. Nk'uko abatanze ubuhamya babivuga, ngo abantu benshi cyane bashyirwa muri kontineri rimwe na rimwe ngo baba bagera hafi kuri 80. Aba bantu 80 muri kontineri imwe, murumva ni ibintu bigoranye. Uretse no gushyiramo 80, uwagushyiramo uri umwe bwo wabasha guhumeka. Noneho mbwira ushyizemo 80, biba ari ibindi. Ngo bahura n'ubushyuhe bukabije ku manywa, kandi n'ijoro bagahura n'ubukonje bwinshi n'ijoro. Habura ibiribwa bihagije n'isuku y'ibanze ntayibihari. Hari abafunzwe, hari abafunzwe bavuze ko bakubitwaga buri munsi, bakorerwaga iyicarubozo. Hari n'abapfiraga muri izo kontineri. The Reporter Without Borders ivuga ko yanemeje aya makuru ikoresheje amafoto yafashwe n'icyogajuru, amashusho yagenzuwe neza. Aya makontineri ngo yabonetse mu duce tugenzurwa na 23 nyuma yo gufata umujyi wa Goma muri 2025 mu kwezi kwa mbere. Nkuko amakuru abivuga rero, zimwe muri izo kontineri ahantu ziherereye, hari kontineri ngo ziri Goma ahazwi nko mu gace ka Himbi, ndetse akandi makontineri ngo akaba ari hafi ya radiyo ya Congo RTNC nayo iri Goma. Ayo makontineri murumva yuko ahagaze ahantu hagera kuri 2. Ayo makontineri rero ngo akaba ari amwe mu yifashishwa n'izi nyeshyamba mu gufunga abatavuga rumwe nazo cyangwa abatemera kugendera mu mabwiriza n'amatwara yazo. Ntabwo ibintu byoroshye rwose. Ibintu birumva yuko bitaza kuborohera, gusa byaborohera bitaborohera barye bari menge. Urumva ruriya abandi nabo rutabibagiwe.